Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno vikend izdanje Video Vesti. Po planini Apenini ime je dobilo Apeninsko poluostrvo, po masivu Pirineji nazvano je Pirinejsko poluostrvo, a po Balkanu, što je drugo ime za staru planinu koja pripada Srbiji i Bugarskoj, naziv je dobilo Balkansko poluostrvo. U Srbiji najveću površinu ukupne teritorije zauzimaju brežuljci i planine, koje su najviše, po čemu su zanimljive, zašto turisti odmor provode na nekim planinama, to su pitanja koje su nam postavili slušaoci emisije na arapskom jeziku. Verujemo da će i drugima biti zanimljivi odgovori koje je ovog vikenda pripremila za vas Jelena Gligorić. Već pogled na geografsku kartu govori da je Srbija planinska zemlja. Tačnije, oko 65% teritorije su brežuljci i planine, a 10% su masivi viši od 1000 metara, dok oni sa kotom od preko 2000 metara uokviruju Kosovsku i Metohijsku kotlinu. U Srbiji ima 15 vrhova koji su iznad 2000 metara, a najviši je Bistra, 2651 metar na Šar planini, koja je prirodna granica između Srbije i Makedonije. Šar planina je jedan od 5 nacionalnih parkova u Srbiji, a pripada Šarsko-Pinskom planinskom sistemu, čije stene datiraju još iz Paleozojka. Otapanjem lednika na većim visinama nastali su cirkovi koje je ispunila voda, pa na Šari ima oko 70 ledničkih jezera. Bogata je životinjskim svetom, a na njenim padinama raste više od polovine ukupne flore u Srbiji. Tu se odgaja i posebna rasa pasa koji se zovu šarplaninci i od vajkada su bili čuvari stada, ovaca i goštaka. Nacionalnom parku pripada veliki broj crkava i manastira iz 13. i 14. veka koji su od neprocenjivog značaja za srpsku kulturu i istoriju. Na srpskoj strani Šar planine je ski centar Brezovica, poznat po odličnim stazama za skijaše. Zbog tragičnih događanja na Kosovu i Metohiji u prvoj deceniji ovog veka, u lepotama ovog kraja Srbije gotovo da se ne uživa. Pored Šar planine, nacionalni parkovi u Srbiji su planine Kopaonik, Tara i Fruška gora. Kopaonik je masiv dužine oko 80 km koji se nalazi u centralnom delu zemlje i pripada jednom od 8 vrhova koji su iznad 1800 metara. Najviši vrh Kopaonika je na 2017 metara i zove se Pančićev, po čuvenom prirodnjaku istraživaču Josifu Pančiću, zaljubljeniku u ovu planinu gde je i sahranjen. Njegovo ime se vezuje za otkriće Pančićeve omorike, carice svih endemita Evrope, koja raste na prostorno ograničenim staništima planine i nacionalnog parka Tara, koji je na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom. Tara je carstvo netaknute prirode koje pripada Dinaridima, za koje je svojevremeno direktor Evropske federacije za zaštitu prirode i nacionalnih parkova Edkin Clark rekao da on tako zamišlja raj. Kopaonik je poznat i vrlo posećen ski centar koji ima skijaške terene na visinama od 1600 do 2000 metara, a u planu je izgradnja 4 nove žičare, novih staza, parkirališta i hotela sa ciljem da se podigne kapacitet sa sadašnjih 8000 skijaša dnevno na 11.500. Kada je reč o Fruškoj gori, takođe nacionalnom parku u Srbiji, zanimljivo je reći da je to usamljena ostrvska planina u Panonskoj niziji, baš kao što je nekada verovatno bila ostrvo u istoimenom moru. Sa 539 metara nadmorske visine predstavlja dominantno uzvišenje u ravnoj Vojvodini, koje na 25.000 hektara predstavlja riznicu flore i faune. Na Fruškoj gori je 17 manastira, zbog čega se ovo mesto upoređuje sa grčkim Atosom. Inače, najveća nadmorska visina u Vojvodini je 641 metar, koliko ima Guduriški vrh na Vršačkim planinama. I ova planina, kao i Fruška gora, poznata je po vinogradima i kvalitetnom vinu koje se nekada točilo na evropskim dvorovima. Strategija razvoja turizma u Srbiji do 2015. godine predviđa najveće ulaganja na Staroj planini, koja bi trebalo da postane lider planinskog turizma u jugoistočnoj Evropi. To je masiv koji se pruža od Negotina u Srbiji do Crnog mora u Bugarskoj, dužinom od 600 km. Bugarska strana ima veću visinu, a u Srbiji je najviši vrh Midžor sa 2169 metara. Stara planina ili Balkan je carstvo iskonske divljine na koje je nekada bilo oko pola miliona
milijuna ovaca, a sredinom prošlog veka čuveni staroplaninski kačkavalj su Amerikanci kupovali za potrebe Bele kuće. Danas na ovoj planini na lokaciji Babin Zub grade se staze, žičare, hoteli i sve ono što će omogućiti da tu dnevno boravi oko 30.000 skijaša. Turizam, posebno zimski narednih godina, razvijaće se i na planini Besna Kobila koja je nedaleko od Vranja prema granici sa Bugarskom. Ima visinu od 1922 metra, netaknutu prirodu i obilje divljači, pa je pravi raj za lovci i planinare, a zbog jedinstvenih terena mogla bi da bude i mesto za uživanje skijaša. U Srbiji ima mnogo planina visine oko 1000 metara, poznatih po bujnom zelenilu, nepreglednim pašnjacima koje presecaju rečice, po obilju izvora pitke, a često i mineralne vode. Bez obzira koliko se na njima gradi, čuva se sklad sa prirodom. Tu je vazduh čist, hrana je zdrava, ljudi su dugovečni, a nadasve srdačni i gostoljubivi. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno vikend izdanje Video vesti Međunarodnog radija Srbija. Do sljedećeg vikenda i nove teme podsjećamo vas da posjetite rubriku Lepote i znamenitosti koju uređuje Jelena Gligorić, kao i rubriku iz muzičke riznice koju uređuje Tamara Maljković na sajtu Međunarodnog radija Srbija. Hvala na pažnji.